Ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 ukwezi kwa kane 2026 dore ingingo z'ingenzi aya makuru yacagiye kwibandaho. Kasuku wamenyekanye nk'umwami w'abagore n'icyogere mu nkuba bo muri Leta z'Amerika arashinja Badrama kumugaba h'igitero muri Amerika kamusiga ari inere. Avuga ko abo Badrama yatumye bamukubise izasagutse kuri Yesu. Yavuze ari gutaka cyane. Turabigarukaho muri aya makuru araziriki mu byukuri. Naho Minisitiri Bizimana yasoje icyunamo avuga ko abamubwira ko ari Leo Mugesera uvuguruye atari byo kuko azi ingaruka z'amagambo. Yasabye abamwita Leo Mugesera ko bagana Ribo bakamurega. Hagati aho icyunamo cyasorejwe Irebero aho umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi Dr Frank Habineza yavuze ko politiki y'amashyaka ariyo kutifuza impunzi yari yose hanze. Ese mu byukuri ibirahuye mu gihe impunzi zikomeje kwiyongera mu mahanga z'abanyarwanda nabyo turabikarukaho muri aya makuru. Naho ishyirahamwe igicumbi ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko bagiye mu buhungiro cyangwa se batavuga n'umutegetsi bakomeje kuvuga ko FPR ikomeje guhotera abacize ku icumu no kubafunga umunwa ahubwo igahaba genocideri urubuga rwo gusubiramo uko bisha abantu nkaho ari byiza. Nabo makuru yo mu mahanga turabwira ko Kabila yabagiye kuba umukuru wa M23 ku mugaragaro nyuma yuko Makenga ngo washyizwe ku ruhande. Biravuga ko M23 Perezida Kagame agiye kwirekura akayicutsa ibintu Kagame yagiye hakana ko atari umuyobozi wa M23 n'ubwo amahanga akomeza kwimushinja. Amakuru avuga ko kubera ibibazo izi nyeshyamba zirimo ndetse n'ibibazo ziteza Perezida Paul Kagame n'u Rwanda muri rusange ku rwego mpuzamahanga u Rwanda rwarugiye kuzirekura ubundi zikirwariza ku ruhembe rw'umuheto hari Joseph Kabila bahanganye mu ntambara zabanje za 2013 ndetse bagahunga. Mbahaye ikaze mu makuru ya No Lie Talk Show dukwitira ikinyoma hakubuye. Reka amakuru yacu tuyahereye muri Leta z'Amerika aho wamenyekanye nka Kasuku wa mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore yagaragaye ari gutaka ko yakubiswe izakabwana. Abantu bameze bipfutse ibitambaro bamuteye ahaba muri Arizona maze mu mujyi wa Phoenix maze baramukubita bamusigara inere. Avuga ko kandi bamufasha amafoto ari gutaka cyane nk'umuntu wakubiswe. Gasuku yumvikana avuga ko yakubiswe rwose bihagije ndetse yemeye bamunogeje akubitwa izasagutse kuri Yesu. Gasuka ariko nago arya indimi mu bo akeka ndetse anashinja avuga ko ashinja Badrama uyu uherutse kugaragara nenga ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse akaba yari umwe mu bayobozi b'abahanzi managing abahanzi uvuga ko yamenye ibyo FPR ikora kandi bidakwiriye bityo ari n'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu. Kasuka mushinja kuba ari wamugabyeho iki gitero muri Amerika akamusega ari inere. Gasuka bishingira ko bamaze gutandukana ndetse batandukana nabi cyane. Gasuka avuga ko Badrama yayobotse umurongo w'ibigarasha utariwo mu gihe Gasuku we ngo ari intore kandi yiyemeje kurwanira u Rwanda. Ibije mu gihe ariko FPR ivuga ubumwe n'ubwiyunge ariko mu miryango ndetse n'abanyarwanda muri rusange hari icikamo kabiri ndetse rishingiye kuri politiki. Bamwe ngo bashyikiye FPR abandi bakaba ari bigarasha. Nago byari menyerewe cyane muri politiki aho umuntu agabwa igitero biturutse ko yemera politiki cyangwa ashyikiye FPR cyangwa atayishyikiye, ariko ibya politiki bikomeje gufata indi ntera. Twabibutsa ko imiryango y'abanyarwanda ubu hari icikamo ibice hagati y'abantu bishingiye kuri politiki aho umwana yihakana umubyeyi, umubyeyi akihakana umwana bitewe n'imyumvire yabo kuri politiki ya FPR inkotanyi iyoboye igihugu. Ibi muri rusange mu bumwe n'ubwiyunge ubuhagarariye ariwe Minisitiri Jean Damascene Bizimana nagabigarukaho avuga ko abanyarwanda babanye neza ndetse ubwiyunge buri 98%. Nyamara basengura politiki hafi ndetse bakaba basengura politiki z'ubumwe n'ubwiyunge z'u Rwanda bavuga ko ibi FPR bibeshya ahubwo igamije kwenyegeza umuriro hagati y'imiryango ku buryo imiryango isigaye ishwana ashingiye kuri politiki bamwe ni babane maze ibintu bikaba bikomeje kuba warudubi. Bavugaho kandi mu gihe byakomeza gutya igihugu naho kigana ahubwo amacakubiri azakigeza habi cyane haruta aho cyaciye muri 1994. Ni ibirego FPR hakana yivuye inyuma ikavuga ko u Rwanda rumeze neza cyane kandi nawe uzongera kuruzanamo amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Amakuru yacu n'umundi ariko tukiri kuri izi ngingo za jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri Bizimana yasoje icyunamo avuga ko
abamubwira ko ari Leo Mugesera uvuguruye kubera amagambo avuga by'umwihariko yibasira bo mu bwoko bw'abahutu atari byo kuko azi ingaruka z'amagambo. Ibi yabivuze ubwo hibukwaga abanyamakuru bazize jenoside yakorewe abatutsi, aba kandi ngo bakaba baritandukanije n'interahamwe maze bakarengera abatutsi nabyo baje kuzira. Yasabye abamwita Leo Mugesera uvuguruye ko bagana RIB bakamurega, nyamara batavuga n'umutegetsi ndetse n'abasengura politiki bavuga ko babizi neza ko RIB nta kintu yamukora, kuko RIB nayo iri mu gace mu bice iyo uwibasiwe ari utavuga n'umutegetsi RIB irarushikarumira, ahubwo uwibasiwe yaba ari inkotanyi maze RIB igahurura itanzitse. Minisitiri Bizimana avuze ibi nyuma y'uko abatavuga n'ubutegetsi bavuze ko ari Leo Mugesera uvuguruye ko nawe amagambo avuga nta na rimwe aba ahembera ubumwe, ahubwo aba ahembera inzangano n'amacakubiri hagati y'abanyarwanda. Turacyari mu makuru yacu by'umwihariko mu gusoza icyunamo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ishyirahamwe Igicumbi, mbere yuko tugera ku ishyirahamwe Igicumbi ariko twanabwira ko Senateri Dr Frank Habineza uhagarariye imitwe y'amashyaka ya politiki nawe yumvikanye mu muhango usoza icyunamo mushira 52 avuga ko u Rwanda politiki yarwo ari uko kudaheza impunzi hanze. Nyuma Frank Habineza nabwo avuga gutya impunzi zikomeje kuba nyinshi ku mugabane w'Iburayi ndetse na Amerika zikomoka mu Rwanda, by'umwihariko ntabwo bagihunga imipanga n'imihora ahubwo barahunga politike mbi ya FPR Inkotanyi, bavuga ko idatanga ubwisanzure ndetse ugerageje kuvuga wese afungwa cyangwa akicwa cyangwa se akagana ubuhungiro. Frank Habineza yavuze ibi mu gihe ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imitwe ya politike, nyamara bavuga ko iri shyirahamwe ubundi iyo urigiyemo urumwopoza ibyo bidakunda ahubwo birangira utangiye kuvuga nk'ibyabo, kuko ngo utabana na FPR ngo uyivugane kuko ngo rifunga iminwa abatavuga n'umutegetsi. N'ibintu aya mashyirahamwe agiye hakana yivuye inyuma, ndetse uhagarariye FPR muri iyi mitwe ya politike Tito Rutaremara avuga ko ibyo bintu atari byo, ahubwo FPR igamije kubaka ifatanije n'indi miryango, kuko mu gufata ubutegetsi muri 1994 byari bishoboka ko yiharira byose, ariko yahisemo gukorana n'andi mashyaka atavuga n'umutegetsi kugira ngo ibintu bigende neza. Hagati aho abasengura politiki hafi banavuga ko ariko FPR byivuga atari byo, kuko amashyaka yose ari mu Rwanda avuga rumwe na FPR n'ikimenyimenyi ngiye kwiyamamaza yose ayijya inyuma n'umutanga umukandida, maze bakanavuga ko umuntu utifuza kuyobora igihugu atakwiye no gushinga umutwe wa politike, ibintu byose aba ari arabwenge ya FPR Inkotanyi. Ishyirahamwe Igicumbi, ishyirahamwe ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko bahunze FPR cyangwa se batavuga rumwe nayo, rirashinja FPR guhohotera abacitse ku icumu no kubafunga umunwa, ahubwo igahaba jenoside urubuga rwo gusubiramo uko bishe abantu nkaho ari byiza. Ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye abantu bavuga ko FPR kwifata umuntu ikamuzana mu rubuga kuri radio na televiziyo kuvuga ngo twishe bangahe n'aba, ariko itazanye wakijije abatutsi, ngo bigaragaza ingengabitekerezo FPR ifite yo guteranya abanyarwanda ndetse no kwexploita icyunamo kuruta uko yakunga abanyarwanda. Ni ibintu FPR hakana yivuye inyuma ikavuga ko bose bayinenga ari inyangabirama ndetse badakwiriye, mu gihe ivuga ko yo ntako itagenza kugira ngo ishyikire abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ngo kuzana abavuga uko bishe ari kugira ngo berekane ubukana bw'ibi. Nyamara kandi ku rundi ruhande bavuga ko abantu ibintu FPR ikoresha icyunamo ari mu nyungu zayo za politike, nta bihuriye n'inyungu z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mu kiganiro cyaciye kuri iyo talk abahagarariye rishyirahamwe bavuga ko ibintu FPR ikomeje kuvuga iyo umucikacumu avuze ibitagenda batangira kugira ngo twarakuriye ngo twarakwisuriye, nabyo byatumye bageza Kizito ku rupfu bamubwira ngo ni gute watugambanira kandi twaragufashe tukanakwisurira Minervale mu Bufaransa n'ahandi. Nyamara kandi aba bantu bavuga ko abahagarariye ishyirahamwe Igicumbi bavuga ko ibatari byo Kagame na FPR badakora amafaranga mufuka ngo bayahe abo bantu, ahubwo ari itegeko n'igihugu n'imisoro y'abanyarwanda bibishyurira, bityo nawe ukwiye kubatera ubwoba.
Reka dusoreze amakuru yacu aho Kabila agiye ku mukuru wa M23 ku mugaragaro. Biravuga ko M23 iri mu bihe bikomeye cyane, nubwo yagiye mu mishyikirano mu Busuwisi. Biravuga ko ifitemo ibibazo imbere mu gihugu, imbere mu butegetsi bwayo. Amakuru avuga ko kubera ibibazo izi nyeshyamba kandi zikomeje gutera Kagame na leta y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, ndetse n'ibibazo zikomeje gucamo, ngo Perezida Paul Kagame yemeje kuzegurira Joseph Kabila akaba uziyobora, maze bigaca iyo byagaciye. Hari abafite ubwoba ko mu gihe izi nyeshyamba zashyirwa mu maboko ya Kabila, noneho ibintu byambera nabi cyane, kuko Kabila nta mukongomani umwumva, ndetse bose bamuvuyeho kuba bizi neza ko imyaka 18 yamaze ayobora Kongo, ibyo atakoze atashobora kubikora ari inyeshyamba muri rusange. Biravuga ko General Makenga ashobora gushyirwa ku ruhande, hanyuma akaba M23 ikabona ubuyobozi bushya muri rusange. Reka mbashimire mwese mwakomeje kubana natwe muri aya makuru. Witeka bari namwe mukoresha subscribe na like, ubundi dukubitira inyuma hakoboye. Bye bye, witeka barinde.